Kublai phibaro sa sinpat te hakani ke video kpamta ini page ki kam ki balaj balapan mi da ka Bank of Baroda kabadai jong mutausnam arajar arpsan te sepe jakani ke video hadu kabakut kanang bapentip kampanye ha kabadai bar kini ki post bat jaki wiki ki jingdon kam bat kelapan mi hadu arajar tam ki post bat jakini ki post bapio ban apply kadaya ki balapan dep ya ka graduate kono stream kila ban apply. Teka Bank of Baroda kala code online application na kamta kipus local bank officer te last date bakhado bakin pedang ki application kandai hado ka arpsotrik banai banyau arajar apsan. Te ki bakwa ban apply no kam kuloi ki kerteng jung kipus kadai local bank officer LBO kipus ki balaj hado arajar sanspa teli baro bat kelaphe ru halaki jeng ki state wise vacancy. Panikong kadai Arunachal Pradesh ndotuliki post, Assam ndotuliki post, Manipur katuliki post, Meghalaya nyotuliki post, Mizoram sautuliki post, Nagaland pratuliki post, Tripura ndotuli, Goa katantuli, Gujarat syajar sispan putuli, Jammu and Kashmir putuli, Karnataka sauspa sanputuli, Kerala sanputuli, Maharashtra sauspa prapsantuli, Kipus kibalaj Odisha Reputli, Punjab Sanpau, Sikkim Lightly, Tamil Nadu Reputli, Bad West Bengal Sanputli Baro. Tekini kideki state wise balapi halaki jong tekasyong hapi bapenjit hakano ka state bapikwa ban apply. Nang takasnam bapi ban apply kini kipus kadai arpuai hadu ulai pusnam pat kandon ru ka age relaxation nakam ta KST hadu sansnam te kamut hadu live sansnam bapia ban apply ya kini kipus nang tak essential qualification part graduation in any discipline from a recognized university institute pidai ban pendap ya ka graduate hakano stream art science bat commerce kila ban apply batna kamanta ki professional qualification haka chata accountant cost accountant engineering lane medical ru kilong ban apply ya kini kipus bat ki candidate kidai ru bantep ya kalau language jong ka state tapi apply kumna ban pule kumna ban tho bat kumna ban keren te kumna ban apply ya kini kipus interested and eligible candidate may apply online through the Bank of Baroda recruitment portal from 4/7/2025 to 24/7/2025 kibakwa ban apply lane kibalong eligible ya kini kipus kihaban apply online haka website jongka Bank of Baroda dengan sabu hapo ka description ya ka link nang takabai application fee pajak kini kipus kadai sis pa pesan nakamta ki PWD pat yaki SC ST female candidate pat nakamta ki UR EWS OBC kadai praspa sanpau kihab ban seu te kibakwa ban apply sa le nakam kulai kibakwa yo ya kakam bat pide ruban kre bha ya ikot nang baphinla bha tetang kini kicing pentip ha kawaidai bat kini kipus lada phim sungtho phila ban kali hapo ka comment section keplay sibon